O islami halalen bare gairaya dikeva ko biriba pašutne amale. Sebepi kaj odružiba isilek baro uticaj, jek baro trago kojek mu'mini ili muslimani, a isto agahar hem ko olesoro dini. Nekada od ova uticaj, od ova trago, tano bud korisno, tano baro hajri, a nekada tano bud štetno da kerela baro zarari. Odonese o Allahi Azza wa Jelle naredine amenge, te ova okolencar sojtane iskrena, va kerindoj o Allahi Azza wa Jelle ki sura Teuba, ko šemu dešu enjato ajeti, va kerja geharem naredini. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكيرو الله يوتو منسو باكيانا سويريننا دارم ترو الله تاي اومنو كولنصار سويتاني اسكرنا. والله عز وجل اجهاز ناچينا ردين. بعد كيندويا كوا قرآن سكو آيتي ديكايا كوا الله عز وجل uzodova su amenje naredini te ova mu'minenca koji isto vakti o Allah Azza wa Jelle zabranini amenje te družinamen zulumčarenca. O amalipe čafirenca ili zulumčarencar sigurno kao ve nektaro sebe plukija te lađaren tut ko sudnjo dive hem ka anel tut ji kojeg baro pišmalnu kokotar ira i baviše napalal na ne te ovel. Vakiri o Allahi Azza wa Jelle ki suratul Furqan taro bišu eftato ji ko biše njato ajetja gehar. Ko diveke da očafiri penajaka ki cini vakerindoj. Kamo sreća sine uzo pejgamberi čačutne drumoja ti keraman. Kamo sreća. Teško mange odolesar amal sine te nalavle. O mantaro Kur'anija čavja palo so džimande resela sine. A o šeitani emanuše daima kice dila ačavi. Subhanallah. Pa svako je kamalipe kova nanese bepio Allahi džan prava musliman kaj ka pretvorini pe ko dušmanuko. Vakiri o Allahi Azza wa Jelle ki suratul Zuhruf ko šovar de šeftarto ajete gehar. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Vakiro Allah Azza wa Jelle od ova dive okola so jek averengi amala sine ola dušmanja kao ven. Samo onako illa al-muttaqin. Samo od ova na neto ven okola so takvalije sine. Pa o amala da u družine nape nesvesno lena je kaverestar o moralna osobine ili pa nasledine nalen sebe pio mangi pa kovaj silen jek premalo aver. Keda nakela jek baro vakti taro lengoro družiba ola ovena kopija je kaverese poput buča. A kavatano jek taro sebe pija i taro sebe plukija su pejgamberi alihi salatu wassalam zabranili amenge te imitirina čafiren. Te ne bi ola kuven kamaro kalbi hem te naphanda amen palo olende. Se nemoguće si o manuš te imitirini nekas ako oleso kalbi te novel nihari mangipa premalo dova kas ov imitirini. O pejgamberi alihi salatu wassalam vakerga kaj o manuš tano kodini tano pomajšu kar amal taj te pazini kasaja o družini peneli. O bogobojazno društvo pravalen sigurno ka koristini hem kao veltaro baro hajri emanuše se nebi. Ili pa šajte pena o rumimo društvo ka kerel šerri hem baro zarari kod ova nisavi sumnja na ne. Ako manuš pazini so čivela taro hajbe hem taro pibe, ko piro trupi, ko piro telo, pa zarem onda na ne poprečite pazini sovaja parvari pi duša,
hemsave moralna osobinencar ola šužakeri. Akero peygamberi aleyhissalatu vesselam malo amal osim mu'mineja. Hemate halto habe osim bogobojazno insani. U Ebu Bekr radijallahu ta'ala sinene je posebno položaj kod društvo. Hemo dova niso se aver samo sebe pikaj sine majšukal amal taro peygamberi aleyhissalatu vesselam. Taj na uvavgja per lesta pa čak kem tega nikedo peygamberi ker gja hijra ani Medina. Pa vakeri noi taro dola momentija, taro dola dokola duj ki peštira baška zajedno sine o Allahi azza wa jelle vakerja gihar. Keda ola duja ni pećina sine hem keda o vaker gja pe amalese ma pirav gajla o Allahi tano amenca. Interesantno buti so o Allahi azza wa jelle Ebu Bekre radijallahu ta'ala kwa kawa yeti pominile sar amal anakole soro anav. Akova anav tano majšukar tavo akava. Sar amal tavo peygamberi aleyhissalatu vesselam. Praksa pralalen motovja kaj okova so družini pe lošno manušeja o kraja lošno ovelo. Okova so družini pe šukar manušeja o kraja iljov da je gdive šukar ka ovelo. O lopovi ovela ko momenti lopovi kada počmunite družini pe kasa. Lopovea. O pijanica ovela pijanica kada družini pe pijanicaja. A o verniko, a o mu'mini ovela verniko ili mu'mini ko momenti kada družini pe kasa. Vernikoja mu'mine. Praksa gehal praladen korkori besta motovgja. Nemoguće je tano manušte družini pe lošno manušenca ako isto vakti potpuno ili kret te araki pe tavo lengere osobine. Niti pa si moguće manušte družini pe vernikoja, a odvane soro družiba amalipate na koristin nese kole soro imani. Mangi dojte vakeri, te bariar keri le soro imani. Mal se avdje manuša svako tritorovela ko imani pelo. Dobro, kad je ali sera malako i tane sa haranđi. Pa soči kujna nego li imani te pero. Pa kero Allah azza wa jelle navalanje u manuša su pakjana ko Allahi hem ko sudnjo dive te oven ko mangi pa okolencar svoje Allahese. Taj lesere pejgamberese su prostavine nape. Makar ola te oven olengere dada čave, prala ili pa pašutne. Navalani lencar mangi pa ili pa amali pa. Kova god amal tiro prala musliman suprostavini pe Allahese, suprostavini pe pejgamberese. Tu naštilea te phande amali pa, niti lea tove ko mangi pa. Pa čak penemo Allahi तुम्हारे दादा, तुम्हारे छावे, तुम्हारे pašutne, čak hem lencar da, ako Allah suprostavine na pe Allahese hem nesere pejgamberese. Prala musliman, kada rodea tu ke amal, dik ano lesoro dini, taj lesoro morali. Dužin tut olea rodindoj Allaheso zadovoljstvo. Samo jarka uspine, nisara verčani. Jer penak uspina, Misina tu spine ko ti rob zvišimo dini, kaj Allah azza wa jalla uputim jatu. Ko bori tane primjerja manuša su dolinge pelošno manušenca, a sine uputime ko kraja ko dalale ti gele. Ko bori tane lošna, su taro lošna malipa i kile, počminje šukar manušenca, manuša džamjake, pa ko kraja di kaj savke manuša ne šukar ko dini ule. Allah je tu putinem te zorar kerim. A kero peygamberi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam trin buča ket kara kempe kojek mu'mini, kojek verniko ovka osetini olezeti taro imani. Pa jek taro dola trin buča tano te mangel insane samo sebe pi o Allahi azza wa jelle. Ko penđarutni predajaneli esavke manušen o Allahi ko sunjo direka vikini pa kavakeri
Kajtane okola su mangle pe sebe pimande, avdije kachivavlen komolado, ke da ver lado na nete ovel neli. Kajtani jektaro koristija, ahiretsko korist, te mange neka skidunja samo sebe pi o Allahi. Dajtani nagrada, te zaradine lado, ke da ver lado na nete ovel prala musliman. No nažalost bud prala avdive, na dena pegodi hem akava hadisi na nenenge jektaro motivacije, te mange nema nušen samo sebe pi o Allahi azza wa jelle, ana da ek piri dunja lučko korist neli. Dole se delamen nasihati o peygamberi sallallahu alaihi wasallam, ma kerindoj ke da neko neka spangela koja nave Allaheso, odova hem ole se neka vakeri. Isto agada pralalen ki amen detano te mangaye pralese, odova so mangaya hem amende. Vakero Resul alaihi salam ko hadisi ko aytano muttefekun alaihi, niko tumendar nalete veruini, sarajin nalete mangel pe pralese, odova su mangela hem pese. Nažalost, ta disutno hali ke dika, buti tane okola, su mangena pese samo hairijem šukar, dok tari dujto strana, ket kerla pe lafi taro pralipa, te mangaj li lengi odova su manga amenge, o te hari buđene perena. O te hari buđene kodova testi na šalena. Sebe pijek, hari si ljubomora. Halo šeitani čivelo dija zavist maškara mendo Allah i taraki. Pa sad onda očekuj na ja to vačačut ne mu'minja. Sad onda očekuj na o Allah i te mukelu pralamende po rahmeti ako na manga je prale se od ova isto su manga ili amengi. Pa pazinen nek save ili disave ili nekobor najbitna principija ko pralipe koja nažalost paluno vakti na šaldilo. Koja nažalost paluno vakti dikaviše od ova na ne. Prvo, ili je kolendar tano, dejba je kavere nasihati. A gdje Allah je kasi baro problemu. Više načilo nikas nasihati tede. Opral odmah olanem penave. Ko se ambet? Manka si kaj? Ame biš beško islamin. Tu manka si kaj. A gdje nas jam spremna nasihati neka state primina. A kaj tam nektaro principija ko pralipa. Dejba jek avere nasihatija. Čak što više avdija ako nešto si kavgjan ili mothovgjan, nešto se tamo ko koriste pralese, ovka mislina no peste avakva samo šerima gelama. Si karima nešto bilače. Lesoro cilj na netu spinav negoli te perav. Dujto principi taro pralipajtano keriba jek avere zjareti. E bud bitno principi. A gdje je dikjao prala mašala da me pobaro mangipa, a be naštini gdje dike niti tarake. A ba odvana je pralipa ko dini tamo keriba zjareti je kja vereda. Ali nažalost, alo je ke sad ko vreme da opralaviše maškarpe darana je kja vere ko kerte priminen. So se oprala, subhanallah, šeitani barar kergen čigaj bari fitna maškaral, kao manušeš darata ne svakone. A jektaro principija u islamsko pralipajtano keriba je kavere zjareti. Javer buti cidi ba je kavere star opharipa. Koje avdije cidela je kavere sta opharipe, keren halali. Koje avdije cidela je kavere sta opharipa. Još naprotiv dika je praleko ko paripa ki muka, umjesto telo kjaramen pa na dujdroma po paripa kakera. Save ulam, ja Rabbi Allah. Javer principi talo islamsko pralipajtano dejba jek avere hedija. Kava nažalost palune berša više mulo. Kava više paluno vakti redko kaj šajte dike ili pa tearake. Isto jek talo principija talo islamsko pralipajtano tenan kerel pe gibeti opral muslimani. Hem tena ponižinel pe opral muslimani. Bavdi ektaro najbari ibadeti ako lavdi si maškar ko amala, ko pralipa, ko manuša kola zajedno kldinena, ko isto džamija počekat mukena, je kja vere gibeti kerena.
Ye chiavere so po budikena te peravenen te ponižinen. Bak vanani principi taro iskreno halipa. Isto iar taro je principia islamskog halipa i tano bizo mrziba. To adică adică nažalost amen najbuter mrzinamen maškaramendi. Te šaj chiavere se jakati kala. Bizo zavist hem lošno mišljenje je kaveresta. Redko je kala. Redko avdi je kaverese te nazavidina. Redko avdi je kaveresta lošno mišljenje te naovelame. Nažalost, sakala principija koja je tan u stvari tarojek islamskog halipa kad i kere namen desa kontra. Ja Rabbi Allah. Ista jaar principi taro islamskog halipa je tano rodiba opravdanje keda je taro phala grešini. Te nastarele odmah i greška. Nego rodile se opravdanje. Rodile se opravdanje. Isto ja, keriba halali kada već pogrešija. Keriba halali. Isto ja, keriba dovale se kada ovo te prisutno na ne. Avdija kala buča kola sa pomina, iako i ta ne pana butja vera principija kola i ta ne pomime kuzvišimo dini, ma nažalost olaj ta ne amende so našalde. Kla principija našaldile. Нали ни чудо со се авдие више машкараменде на недоата типа, е мангипа коа некада сине. Со закала принципија буд фалинена. Иако и та не диверат шајлендар те кера, ама ка те ка чова. Макери о Аллахи азза ва джелле ко Кур'ани. Инамел му'минуне ихве. Ајети коа са ореджанена. О му'минија, та не чачипа се салде пхала. O mu'minja ta ne samo phala. Fa aslihu bejne havejkum. Pa naredino Allah i tomu dolese mirinen tumare dujem phalen. Sose. Mirinen len. Pa penu Allah i fettekullah. Hem daran taro Allahi. La'allakum turhamun. Ne bilo Allah i mukel upratu mende po rahmeti. Peygamber aleyhisselam kavakeri o verniko, o mu'mini tano evernikose e mu'minese sare građevina. Jek avere zorjar kerena. Pa sara vela ko hadisi koja je tano mutefekun alejhi, palo so akerjao pejgambera klalafija, pan la pireva sta gehar. O mu'mini e mu'minese i tano sare građevina. Jek avere so zorjar kerena. Avade dikindo amaro hali, amaro pralipa, nažalost, je avere slabom kerela. Hem ko krajo pejgamberi alihi salatu wasalam kavakeri e muslimane se na ne dozvolimo ti izbegini e prale poputaro trin rakja. Resena pe a tega ni ranena pe kaveresta. A pošu karolen dartanokova su anguno selami deva. Molim Allah azza wa jalla to prostine amenge tayo mare roditelenge. Kasere roditele dunya na kyo Allah ilenge shujok tam ko cenneti te deo.